Winim ayi. Winim. Amme tojo. Mama. Bra. And for so nimno. Amen. Why do you my baby so? And I'm saying, Missy Winnie Mutia. I say, Mpachawai. Menka say, me papa. Say, me can't say, Nasa me boa, and Yamana me bow. Ahamio, a year Hong Kong. You are no catcher man a maca. Me menimu. One a catcher so Ogyaba me creating comshe. Me producing comshe. Sir? It's a voice be a meti. It is a metina meka. Nasa me boa. Me yana makwada me baby. Aha. And who's strong mini case? Great. It me say, I'm a tajo. I'm a tajo. I say, we need Nanya Nasa shuffle. We need water, Mr. Who was Sunyai. And to see Quamwe. No, different one feel any. Who was a Quamwe? Dear Mamma shedding, I say, me bay. Me bay. I'm a tajo pa. Yeah, me pay. Ogyaba dia me pe wa asem pa nti me ma wani wu ai minimum no mama wonni mu ametodwo a ka kire mawuto enya mawuto eya ametodwo aha mama sama mama me Simon Ogyaba bio ediba Ogyaba TV so 2 days prophetic conference na yehye no na ana ediba wie ai na wade ekasa ne ma ho eni nti yensem someone ga someone the doctor Ogyaba nyam efa ne so ade otimi ye nkomhye ne bi ewobocho yehye ne bocho ne ye de aba eni nti no ye ne omo wa ewade ekasa omo ho ene anwure no ai ne ye ne omo ba bochichi nkomo ba ko mienu se na wo so TV no ho a wadwe enye won tantasa eye tro ana say ye bo future bi egu wani ase baby me so say obenya chan ho no wa chan e TV no so me ne omo e ba bochichi nkomo ba ko mienu wo betena ho na wa hyebu na wati omo no muto ensama e course e TV no so makama ya de jumade ebro me de mama afia bo na chinya me nua no so nana afia woni ma sini mame ba ko so ono so e na na kwa so e kasa no mame me pese ne kwa so e wa sorry dem no no obeboye e kan se obecheche mu kakra me pese me ka national issue Jesus but it keeps on coming amen kase fire oh kase fire na me bu se urade se aden na me pese me ka national issue na still afen na urade abu amani na me hunu ne said ye walk out kire me said there's a victim in our midst Jesus obi ka ho ti nipa ne wodem ha bintina urade se menka ho asem my God nyama bebre na course wa asoyi dem ho a enam prophet Dr. Ogyaba so kan a eye me wanwa ye chima but ye nti sanse bi ni bida na ne se nyakopon anam no so ayi bi ahinta nyina de a kire na me ka kire mi nia no ma mo hwe mi nyina se enya atro bi ena enya dada bi eye nyame adwuma nyakopon na afa no so ye na adwuma ti me ka se obia nso e de na odifo so e ka kire mi se asenfo so baby a Venice filling station no the Church of Jesus Christ and Michelle accident bi ojashishie bi ebesi ewo ho na obo Kennedy din no na ye MP for Asin Central din ewo ho no ka se bi wa sorry dem ha ofi Asin for so jina mechi nti se ni pakọ ni sorry ba ena me sorry ko me hunu te said ye Honorable Kennedy Japan also my God na one filling station for e wo fosu ka kire mo say adan na mo facilities no mo maintain na mama na koso sa tragedy we Jesus no mo ka say there be issue na see ye no eye ka bi na eja etom na e affect environment ni nyina my God na
saa time na omo elodi fuwa ashefo Jesus. Say papa ne bu fu catch them say they should have been considerate about their safety to a man safety precautions na anya adwuma dia next time one omo be di na nyonyo pa say papa ne ni ambre say BBSC. And I'm seeing a tragedy in Asinfosu. Jesus. Asem ne besi wo December. My God. Na wurade ka kire me say, baby am gine ya machi say. Se wo bi ni Asinfosu a say nipa ne ka ho. My God. Machi. Wan ne nim wo Asinfosu. Power. Bow sem. No, cause they do a sorry them how we feel Asinfosu. Jina mechi inti se ni pa kono sorry ba na me sorry call and na me ko chire mu se eyampa say Venice filling station you know ewo ho and na edi animhwe wo the Church of Jesus Christ eho. Mama, wo fra Asinfosu. What you sure? Tell one sasha ne so mama. Sha Mama, I got 13 days. Now what do birthday? I got 13 days. Now what did the birthday? But we say me. I can't tell me. One somebody in your mouth is here. Shadia, me say I can say 13 days. 13 days. So what check it 13 days in my spiritual calculation. Look at what was on the 15th of May. 15th of May. Shadia said 13 days and I come in the daily birthday. I can't 7 months in Swanka Wobewu. Jesus. I got 7 months. Me wouldn't study. Let dinner call Christmas more now what Asinfosu. Car now what Timuno. Car now money kwa Asinfosu filling station. Jesus. Michina was a seer. Incidents in see woman in make cassette Yamihuna. My God. Mon Joton Fanto. Me who say, me wa Asinfosu. Baby a Michinano. A Venus oil. Jesus. A Venus oil. No. Ne side is say, me who MTN for kiosks see what is here. Me shani opposite. Me who assault them. Was say the Church of Jesus. I saw that you are painting the cream. On my son's wire, volleyball, net, ni bisi ho. Me who I saw that say, ne billboard ne see any my direct me no. Michael, you black. Sir. Me say I saw that no. Jesus. Me who saw my tower ting TV was saw that so. My God. So I saw that you opposite Venus oil. My God. Venus oil. Me who say Venus oil ho. Assembly basi. Me Bible ya so enene ndi nkomo na de em wan say otimi bo mi din asan bo mi birthday mi ba be di 15th of Benedict Amankra asan bo mi birthday mi ba be di 15th of May asan kan aba me name nkofo bia ndi nkomo Jesus. Biguno saka wura ho ge we say timu bi another ka wura mu wo wura mu pen wo de full speed be gate obi gate won ka chom say omo sa anwamra omo anu ho kra baby a omo loadi I was a Venus filling station one ne side say wo hu ya se ka na jadam My God. na ka amna ba ko na enu su jadam Jesus. na cars na ewurawuram no obi anka so obewuram no asan na chi ade na mehunu no December Jesus. December we na ye Jesus. eti mehunu so mo wura mu nyina Jesus. obi antimi nkwa na chi free say Michael. another cars nso abesha obedi Jesus. na jadam Michael. na ejadam ana mehunu say gay we say dia no enu so jadam boys bi na atwi 2 girls ka ho enu so jadam ana mehunu osofo obi say ono nso ka na omutimu no ono so ne yere ena ne ba boy omo so ejadam na urade ka kire me say asem we say besi wasinfotu December mu na sofo no kra na asem ni besi no wa ye we say ho ni nipa enye sabusuani na emom akire yi ena ombehunu say in Sabah Presby Senior High for in Sabah Presby Senior High for nipa mienu ahre wo mo nkwa e wa asem na esi wasinfosu no
Eti me hunu te say in Saba Presby Senior High for one more can say na Benedicta ka ho na Benedicta ka afel so and a crown a man here no one man GD say ampa nyankopon ene juma na Williams in cancer ka ho Williams in cancer why you teacher Williams in cancer why your teacher Shadia eti me hunu te say here Williams in cancer no Williams in cancer kura why you was software why you press before software why you was software Williams in cancer kura wonona e ware eye mercy tachi e kria mercy omo ware ye e wo 2015 mu mu school no omo ware ye omo ware kura e wo achim so aduro eye Daniel Presby no omo ware ye ti me kan fo ma me nuanu mu nyina mo hye me wase fo so ne ba bibia mo wo nyina se ampa onyankopon na di Ogyaba adwuma nti me so mo se mo nyina mo so mo ntu anamo na mo mbra na mo mehye di onyankopon enam Ogyaba aka ensem a na me nam na ko aso e ka twewa eje wonsem kwa Ewurade se wojina wachi se do merema ne wo yehu Jesus. Wo so obese sanyo ma bia ma wa fi wese mu na enyo ma bia ye de to wo so se ne mu guase no no nyame se wo yi afri Amen. Afi wo ka kire me se me ba tie me ka kire no na wonte ne ho ase se enkonfo bi o ma yi o mani afri ne so no ono nyankopon se wo san da ne o mani aba so woni machi ono awurade se wo da ne ni ayede abasa enkonfo no so na enche Ewurade be fa wo nipa bi so no wa transform sister life na wo hunu ne ho say wo ye failure wo ye by word atamfo asode ati amane nyoma bebra se bato no nyankopon say enyoma na wo hunu ne say ase no nyankopon so oba ba be fa sa nyoma no na wadane nyoma no wa ye na de foforo de ahira no na afa bi hunu ne te say de ya bobo abusua mu numbers ne ya bobo fure kire wo no na hye kire ho na Ewurade ma me hunu say transformation transition bi ye adwuma wa mane so afiri ho kakra chi minsam ye efi amitim lady amene ne wo fi a ofre ne do na wo ba me do okay otimi hu ye bo ni din kra kan the din the same Frida wo din kan kokko gina Frida ni gate wo gina Frida ni gate no wo ye na gese wo wura Frida dem ho oso gate no twepe wontumi ntwe eti otwe ba ko no otwe mienu ene wo hunu se Frida gate no yatom ebo mi pusa enu achi nso ye prophet asori ameko ye prophet obo ni din etumi kire teachings a oye na wiki we ni teachings ne no kaninyina edin ye prophet kokolis nyako okay and teachings now oye na is about me hunu me nua ba ti said ye wasi kwanso wasi kwanso wasi abisim kwanso wasi abisim kwanso wakọ nanim kakra wakọ kodru oti yeboa first gate wojina oti yeboa first gate ho me hunu se oti yeboa first gate ni nie me hunu se wanante saa na wakọ wura Well of Salvation Ministry maybe see wura Well of Salvation Ministry wo wura mu no wan kwotena first seat na mom okotena row number 10 okotena row number 10 because say speakers ne bo awose ya na ejeje na som enti wonu row number 10 okotena ye na nche na mi hunu say eya Prophet Collins Nyako Prophet Collins Nyako wo ye adwuma ana otena say papa ni preachi say na ne action sitie what say when I talk of the prodigal son. When I talk of the prodigal son came. Say, listen to me. The prodigal son must come back to fulfill the destiny. The prodigal son say, and after the preaching, the man called this lady. He laid his
his hands on her and started praying for her. Now some pipe na odi for the body man no. And when they didn't cancel first attack a accident. Jesus. I don't know say no kwe. Pastor no kwe eno teachings are all any week we. What yes our teachings 3 week we. Papa mu ni na ye de e kai eno ne bo me pisa. Ne bo pisa. Ma me ufu fie ba na ufu baby a ufu ya buy. Were you expecting that? Na me expect me mo die na me expecting. But now on shell lady now say a chrono cry if anything. Asin fosu. Okay. All shining come no. Me jina hona na me connect me ho say adibia hinta and adibia be disaster kesi e be si ma brabo mu no. Nya me connect me ho nya me fa no so enkasa. I'm seeing you crying and it's like and yes obi kunwo na mom ase obi agu wo ho fi. Me unu se na eye Friday anwumre be se 10-11 obi atimi awura efi amuti Jesus. wo wura ho no bowura ba bi awoda wo di nkan kokko gina Freda ni gate wo gina Freda ni gate no wo ya na gese wo wura Freda dem ho oso gate no twepe wontu mentwe eti otwe ba ko no otwe mienu ene wo hunu se Freda gate no yatom and what say wo dem wo say wo bonwom enti wo jai Freda gate no ba wo gate wo wura ho say na wote won paso eno ase wo twe magazine photo en bi di si wo so ena nipa kro ne ne dai fi se sa time no hu se sister ya ko dware fofura wo ba ba beda eti nipa ne di tuo ni si ne so no anche na another boy nso pie ye no wo wura dem ho bi wo wura no de ne nsama no wache so won so tuo no mfa siga no so ena wo de si ne so na we se so antumi yankasa no mo mienu nyina ne dai na me hunu spirituality said ye o ma transfer yare na o mo de yadan o mo de ma no esesa ne dem ho neoma kakra kan ho pu a wo mo ko ena me hunu say girl ni dimrika pie fi ni dem baba be chan say sister Freda bra be hwa de asema atom wo ha but we kan na Freda wanyi ni enti e free ono so ana oba me so straight okay kan nsema ehinta wo wabra bo ni na acho ma me yense mmre ebra doctor keka nsema ehinta nyina echon me pacho ba we bibisa awasem me pacho de bi ma pen paper church prophet ni say preaching no obi am bisa me hwe tisa mmre ya nyame nam na ko aso a waye adefefe e wo wabra bo me person tu ahwefo omo mo hwe ye fo bi ha won jindi obi wo say ya za obi wo say ya adru person tu ne fo no no so be doctor wo biara otimi hia doctor no de na hintasem ekodan papa no me de meje enkom shedi okay because me wo prophet na say timeje enkom shedi timetu anuano mo from mo ye achingi fo na efri nyame na nyame friend na obi enyina o what I say ntino yenya gide o papa na anytime bia mehwe ni TV so bia no e kama kuma say me nko ne nchen be na menya chance bia nko e tell say me te say obasunyan e ma enije and ambition to me encourage you be say anytime be obe papa obenya chance biano ontu anamo enko no be nsua odofo otitu anamo bra na obe nsua ma me yeda ase so me da ase na urade ka kire me say me mfra na me mompa yema no but samakasa ne ho awia me kan kire ne say na yourself was ehye but this is the mandate of Jehovah was wo kina wachi say do meri man ho ye hu atafo be sori ya orchestrate say ye ba wo life but ye ense bia tawso na ensa na tawso na edin kan twitwa saa de enimu amen akwosefo say wo ba nesata me pure gifo enimu no na oben me no ense mo bisa me wini nkomo bia winim amme tojo mama bra enforce nim no amen wadwuma yo bebre so enam se mesi winim uti a o say mpacho wan menka say ye me papa se me ka asem na se me boa enya me na me boa o ha me o eye honkonkron de ono ka kire me na maka
Me manimu. One a catch us Ogyaba me creating comshe. Me producing comshe. Sir? It's your voice be a meti. It is a metina me can. Nasa me wa. Me yana makwada me baby. Aha. And who strong mini case? Great. It me say I'm a tajo. I'm a tajo. I say we need Nanya. I say shuffle. We need water. Mr. Who was Sunyai? And to see Quamuye. No, di for no feel any. Who was a Quamuye? Dear Mamma shedding. I say me baby. Me baby. I'm a tajo pa. Yeah, me baby. Ogyaba dia me pe wa asem pa nti me ma wani wu ai minim no mama wonni mu ametodwo a ka kire Mawuto. enya mawuto eya ametodwo aha mama 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 abeto bo Paul bi di kire me mama wonni dia ya fa na ametodwo no wonni Paul owo bechem Minimum no. wonni no Kwana kobi support say one your friend na metojo. Paul your friend na metojo. Paul your friend na metojo. What ya na? Paul is Michelle made the first May why DB Park. E fa adwuma mu entuma ho asem. But odi for kire adwuma ntuma no se the city design no yes abom di kra kan ho aje se me so me even the more me di kra kire no kra bet the way o ye no me say fat o ye nyame adwuma nyame nsa wo no so Paul ya da na woni mu no Paul me hu no Mayday no ni mu yeah wo mu no Paul wo Mayday ni mu enra ye yi Mayday na me ni di nkomo na oba me nchen woni ni di nkomo na oba wo nchen but then na eya adwuma mu ntuma minim local government of workers union meboa local government union ntuma ni say na tie green yellow wom blue wom red wom and mo twa round the same and am de Ghana map atu finfin meboa aha the mesra adofo no say but the odifo bedru bia no mesra mo ntu na mo na mo ko no ye nyame adwuma nyame nsa wo no so nyame pagya no nko nanim enko duru akiri maami ye da se bebre me hunu problem ma beto woni nentam na ehun sem be ye say kwa osefo na hyehyɛ ya hyehyɛ adwuma abrɛw ɛyɛ adwuma na hyehyɛ abrɛw ti mmompa ye na ye ntwa na me hunu te sɛ de wan kasa wodi di akire na mudi sika wuram afi akofa problem aba beto mo ne nkofo bi ntam atawurade sɛ ye mmompa ye yen kanse frɛ wo so afi yare bɔne o ma hyehyɛ de ama acha ene ko ba bi efi me ma fa babo Ogyaba TV me je osuma how hope to say amen we should say ne wasi ajusu na me mam to say na me ye bi ampa o ye bi pa because then na ene e course wa sorry them the course me due na nyame afa papa mu aye chese wa ya ade ama me ankasa pa me ho dream okay edi a obobo ye no enada kra me ni bia kasa enada me ni bia kasa te say yeguso aye ade na me pe no yeguso aye ho adwuma empese ade no empese beba na na wodi na no aka kire eja bra e pa cho bra ah mama bra mama be show mu fifi eja u bra be jina ha aha onso bra be jina ha hwade me kire wade bi a e hawo Power. ade ne hawo ba se ne ye cast free wo so a etwasa wode adanse ewura so dan bieben Amen. ene free wo so peno ano no wawie Amen. ene se free wo so wodi loto eno Amen. wo hawo number awie wo mompa ye bi Amen. hwe ade ne ha no nenie hwewei wo gina ha me hunu se wei watene ne nsa na wode ka ki sha wonsem se oye ne nsa se pe na obi honhom na wo hawo na bi gina ha na waka kire ne se memfa mano emfa mano wonye papa
Jesus. Pani the shelly trimus up, Muslim Panasa Chenensa. It is Shadia. Me say, we say, Jinaho. Say, Mefana say, Kwame. Kwame. What a Kwame? What a Kwame? What a Kwame? Power. Woman with some Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Oh, Cast fire. fire. Sir, what the Kwame? The name, yes, I mean, sir, a dear for Frocra. Sir. On the cast of the Kwame, sir. We say, Jinaho. Fine, was it what the Kwame? Timothy said, Kwame or Wabrabu. Kwame or Wabrabu. Kwame or Washomai. Kwame Ashomai. Woman with some. Woman with some. It's me who is away. Or the idea she will send some. Kwame Ashomai. Who will not catch us? Kwame, men farm man. Jesus. And farm man on a 1 year papa. Now, Nipana Chenensa. And I will say, switch in a homa. Mr. Van. Mr. Van. Mr. Van. Mr. Van swat train inside the idea, my girl. I didn't know they my girl, they moved to pa. Now, one number catches a hair, Van, Judge Mino, and Farmer. Jesus. And Farmer, and I guess we, what the money say, cream. I dear bet you number for front and in them. It's my farmer. Now, Mr. Van, I catch you say, my chairman, sir, Nyabutre, Sir. Chame, Sir. Mayor, Sir. what the mayor 1 year. Where says switch in a home? Emma, Shannon. Where in a woman? Bra Ben. Tanoso. Bra Ben Tanoso. What no swattering is that? What the idea, man? Now, who not catch us say, Ben. Kutu Beunku. And farmer no. Fakosha woman. Now, who will make us actually Benna? Not Benna Chinensa. Not again, it's no hole. Oh, be a man, she. I fought train Sasha. Not Philly, what Nasha, not Philly, what Nasha. But almost so much on which you now so was a will be a sunny waggle who get anyhow. My God, it be who to say it. No one children. Jesus. Not Waba, midway, Jinawama. What down for Jennifer? Accra. No way. Ejaho na obesre Jennifer sika. Jesus. Abra etitri fois ebidili in cars. Ebidi dollars. Omocha ne ho ahia but obi amoa no. And the Urade catch one Lillian. And the Urade catch him say Lillian. Eya honhom bone na hwe. On the general me hwe ya. Ma me panyi bi. And why you bought down for totally? Oh, wow. My God. My God. And we not get it. My God. One and a number and a cover. Jesus. Wouldn't you must papa? Baby, and enough of what you want to know. Jesus. And soon nipper when you moment you teach what it true. And the Jehovah said, Jesus. Yes, Obi o tinche ya o ka bibi fa say say na me back. Ebra nyakopon nam na ho aso a o kika ofra wujire ni mu a o kika sanse mu nyina acho no wujidie metidie na me na kwe ayo no kro me ka se na da kra no edi obobo ene na da me ne ba ko guso a ye kasa ye ka ho asem ntin me gidie bia ne we ye ntro me so ofele di bi no ka se salad no o represent obi wa kra madam fo Jennifer madam fo no kre just bibia ye no kre madam fo no ye no friend Mammy and Sebiki car course, and no true bien. On the other form, and the kakeke, mammy. Samuel Yaminam, so I want you when they person to a chef. No one needed you, no more doctor, Nas, no more to be a family. And I made it kind, and I can't say. Behind to make a number because any grow and a cost was him. As some kind, be anywhere in true. Nada as some see and nada what you catch on there. A dear being the choice I enter into the war, catch you be beyond so Nani how be or be I told you. Yeah, that was 2 days prophetic conference. Now, I shall say, only a year if a fair. Let me be a person which doctor, every
yes when I went to Yamba the bia wo bia me kan for Dr. Ogyaba ma so nko de bia o touch my chimia and touch my chimia every Friday bia o Accra Madina every Sunday bia so o Kumasi atonsu aputoja and Sunday bia o Kumasi atonsu aputoja yada wasese 2 days una o chenwo na na yasumye me di bi sa wa yesua o na me sha ya e bi juma bi april mo me di ya na na afia bwan ma senior me nua ne so de nana afia bwan ma chiwo